Ini mulu loh, apa namanya, buffering mulu, heran. Dah. Duh, buffering mulu, Pak. Yang benar-benar aja lah. Ada aja ya. Spring lagi nggak tuh? Iyalah, yang bener lah. Nah, apa sinyalnya loh? Beberapa hari belakangan ini memang. 2 hari sih, 2 hari belakangan ini. Ikan ke kiri, Fabio ke kiri. Ke kiri itu air. Kursi lo tabrak. Kursi. Masa belum apa-apa baru segini masa udah dibetulin aja ini motor, oh enggak. Berkurang loh 5% loh, berkurang loh. Mas bro, misi bro. Ih, yang bener apa nyetir? Wah, ini motor sih. Ada aja ya perkara. Ada aja loh live streaming, ada yang buffering, ada yang burik. Cacat jadinya. Set. Enggak, itu apa itu horde. Astaga. Buset, itu horde ternyata. Lari pak, lari ah. Horde loh itu loh, masa aku lawan horde mulu. Ntar ah, amunisiku habis. Buset, itu horde apa horde itu banyak banget. Astaga, cok. Tope lagi tuh depan tuh ah. Banyak kali musuh di sini. Kita lawan. Macam mana budak nih? Macam mana ada horde? Ada horde loh. Macam mana pula? Ya ampun. Ada yang gede lagi nggak tuh? Tuh lihat tuh ada yang gede. Enggak deng. Kirain yang gede. Awas kocak, jangan main mukul-mukul aja. Dapat tuh. Sini kek lu nyerang camp musuhnya gitu. Buset. Lah, kok tiba-tiba clear satu campnya? Buset deh. Ngapain nyerang malam? Aduh. Uleh. Dibasmi zombie-zombinya kah itu? Sepertinya. Kelar sendiri misinya nggak tuh? Misinya kelar sendiri nggak tuh? Enak juga ada horde. Biarin lah ya mereka kesono. Udah jangan diurusin dah, itu banyak banget. Tuh, misinya kelar sendiri. Cacat. Gara-gara horde-nya dong. Ya, boleh lah.
Bawah ada lagi. Kita take down aja, kita harus hemat-hemat peluru. Ada 2, mantap. Ada 2 tuh yang nonton tuh. Tah. Apa yang nonton? Oh ini masih ada. Oke, kita clear yang ini dulu bro. Digaskan, dibarbarkan. Kita harus niki-niki sih. Nggak bisa tuh. Nah kan kelar sendiri gamenya. Iya tinggal 1 udah. Udah ini doang. Udah aku mah nggak usah yang ribet-ribet dah. Campnya di clear sendiri sama zombie tuh. Mereka kesini nggak yang horde? Oh, enggak. Tuh. Biarin lu bro. Ya Allah. Kasihan banget ente. Kalau kita menendang nonton kan? Terima kasih zombie. Delapan camp kelar semua sama zombie. Aduh, ada misi lagi di situ. Ya udah deh, kita ini aja. 6 nest, gila. Kita clear dulu deh nestnya deh ya. Udah deh tuh, kita clear dulu nestnya daripada ribet. Tuh, base-nya digerombolin sama horde. Kok drop frame? Oke, ada nest di situ ya. Ini by the way ada nest ya nih. Ini nest ya. Iya ini nest. Nestnya banyak banget. Masih zona zombie kan harusnya. Harus ngapain ke helikopter situ ya? Oke, kita dari sini. Researchernya di situ. Kita dengerin. Sure when they're ready to talk about it, they'll come rushing down to the barracks to
Terlalu jauh, terlalu jauh. Ya udah ya, nggak bisa ya. Gagal nggak tuh? Ngap, weh ngap. Hah, akhirnya ada yang mampir. Ngulang lagi, coba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini bisa dibuka nggak sih? Oh bisa, bisa dibuka. Habis mandi jadi telat di santai. Oke. Jadi bagaimana zombie-zombie itu membuat sarang mereka juga manusia juga belum tahu ya. Di sini nggak tuh? Wih, terdekat Fabio. Naik helikopter nggak bisa lah kocak. Mana bisa sih naik helikopter? Lu bener-bener lu ya. Sana lu. Terobos aja lah, nggak bisa, harus ini, harus apa, memata-matahi. Kalau terobos kita ketahuan ya, aku nggak bisa mencet apa-apaan. Coba bisa kuratain ya kan. Cuma dari kemarin si Piko aja yang nonton, tidak ada yang lain. Harus nih. Tunggu ya, jadi kita harus nunggu. Boleh terburu-buru. Sabar. Alah, telat aku. Kan biar pas gue punya YouTube bisa lah. Ya biasalah. Hah, gimana? gimana? Kayaknya kita harus dari sini deh. Nah iya, dari sini. Habis itu kita tinggal ngikutin dia dari belakang. Mana requestan dia nih? Ngebug nggak tuh? Ngebug nggak tuh si Diken? Ini emang nggak kelihatan senjatanya nongol tuh. Kelihatan harusnya senjatanya nongol. Malah nggak bisa nandain lagi. Oh bisa. Oke, mantap.
Mungkin belum download skin. Ada aja loh. Yo, cepetan. Oke. Sono ada lagi sih, udahlah aku nggak mau ambil resiko. Ayo dikit lagi ya. Jadi kita menggali informasi. Lari. Jadi di situ ada 2 nest ya, ada 3 tuh di situ. Aku lumayan dapat informasi. Informasi tentang apa? Tentang istri kita. Tuh. Kan kita mau mencari penyebab apakah istri kita benar-benar udah mati atau masih hidup gitu. Kan yang selama si Deacon anggap ini istrinya udah mati. Tapi Deacon mau mencari kenapa kok bisa mati padahal dia ditangani oleh dokter gitu. Gives melee weapon chance critical takedown. Oh ini bagus. Rata yo. Rata yo. Nggak rata sih. Dah, aku mau clear nest dulu. Nah ini kan lumayan kan. Lagi ada sekitar sini. Oke lumayan. O'Brien. Tuh tiba-tiba ada zombie tiba-tiba ya kan. Brian, oh god damn it. I'm tired of being your errand boy, O'Brien. Mati. Lah kok ketahuan? Oh enggak deh. Lo kayaknya ketahuan deh. Hey Mike, yeah, I found them and they won't be coming back. Seems like it's getting worse. Amount of squatters and drifters we got coming through. No offense to present company. Yeah, Mike, getting worse. I don't know. Mike, I think it's like you were saying about tourists always coming up here from California. Bodoh lah, ketahuan. Yeah, I'd rather be here than down there. See you, Dick. Iron Mike out. There we go. Cabut. Enggak, aku mau ini dulu. Aku mau clear nest. Mau memperluas wilayah. Jadi memperkecil adanya zombie. Buset, banyak juga ya. Enggak. Buset, ketahuan langsung gitu loh. Langsung ketahuan, bukan ketahuan langsung dong, Fabio. Hop. Tap. Rata tuh satu squad. Dapat kuping buat HP coba. Saya pikir masih ada. Lah, lu dari tadi makan aja lu tong. Temen lu no nyariin lu. Kagak bantuin temen lu. Kita bakar. Bam. Kabur.
Mati nggak tuh? Ada yang mati tuh. Nice destroy. Auto e-sport. Coba lu di FF kayak gitu. Makanya tuh FF gak bisa gini nih. Ntar. Nih FF gak bisa gini nih. Tuh, set. Tuh, nggak bisa gitu FF. Bisa gini lompat. Tapi di sini nggak bisa lompat. Langsung ke atas saya lah. Ke atas yuk. Kita bakar semua, bakar. Biasanya zombie nggak ke atas atas sih, nah, kan? Makan tuh ya. Kabur. Itu horde ya. Astagfirullahaladzim, horde-nya datang, cok. Main kue. Nggak tahu nih. Buset. Tiba-tiba datang gini lo. Lu jangan gitu lah, Bang. Lu. Bang. Astagfirullahaladzim. Stamina koktail. Ama bandage. Bener-bener heran lu. Pada lu ya. Buset. Banyak banget. Lari, cok, lari. Ngapain di situ? Lari. Rame langsung. Atau kampung dibawa coba. Molotov. Lu pakai equipment lu dong. Makan tuh molotov ya. Buset. Stamina craft. Use. Gecek, lari lagi. Aduh. Ada aja. Kelakuan lu zombie. FPS gua drop langsung dah tuh. Weh, nggak gitu dong. Ini banyak banget, Pak. Bodoh amat. Lempar granat. Makan tuh granat. Bar. Nah. Makan nih. Dar. Rata nggak lu? Habis lo kocak. Mana lagi? Up. Pecah. Lari cuk. Weh, kok bajak aja masih ade. Aduh, stamina. Nggak ada stamina lagi dah. Ya ilah, nggak ada stamina lagi dah. Nggak bisa buat lagi. Buat lagi. Nggak bisa, Pak. Lawan horde tuh harus banyak stamina. Oke. Dah, udah kelar. udah kelar. Abis lu kocak. Lu udah nyusahin gua aja lu. Abis lu kocak. Nyusahin orang aja lu. Heran. Kaget gue, rame langsung kabur. Heran orang nyusahin aja tiba-tiba segerombolan datang. Temen lu sini nih. Sini lu. Bantai lu, gua bantai lu. Mana sini. Bodoh amat. Nggak ada ammo, tenang, aku ada motor. Saddleback ammo. Mati lu ya, mana lagi lu? Ini lu. Barbar aja lah. Apa itu sneaky? Lagi lu.
Keluar lu sini lu. Nggak dengar lu budak lu ya. Udah males udah begini dah. Dah, kelar. Gitu doang. Ini. Mati. Dah. Deg-degan. Sama tuh aku juga kaget itu loh. Dah, bila mau lagi. Mantap. Nah, kan full lagi amunya. Tenang, tenang. Kita udah punya saddlebag. Cacat. Bakar nest yang datang horde. Depan di mana lo? Set. Nyusahin gua aja lu. Lu pada dateng kocak. Pada dateng lo langsung lo. Sih bener wae lah. Barbarkan aja udah lah. Capek gitu begini. Siksa mulu sama horde. Nestnya dalam sini ya. Keluar lu. Matiin. Mana lagi? Udah gitu doang. Hah, cupu. Deacon nih bos, Deacon dilawan. Salah orang. Nggak ada apa, scrap gitu ya. Aku kan butuh scrap. Slow down, narrow checkpoint ahead. Ini apa? Ini Reaper apa bagaimana? Wah iya nih kayaknya Reaper nih. Wah iya nih jalan cerita selanjutnya deh kayaknya deh. Ini story sih harusnya sini. Tagamanan komen. Zombie buat nest buat Pak Anda, buat sarang. Tapi sampai sekarang ya belum tahu bagaimana mereka membuatnya seperti itu. Itu makanya dilakukan penelitian oleh tim Nero. Malah aku udah nggak bisa buat inilah aku udah nggak bisa ini sih. Tuh udah nggak bisa craft. Aku butuh berry, sterilizer sama rek. Aku juga butuh berry lagi dah. Berry nyarinya di mana tuh? Stamina cocktail sih kalau kalau lawan horde sih. Lawan horde itu berguna banget. Biar bisa lari terus. Karena lu sini lu. Oke, udah kecium ya baunya. Posrek. Oke, ini ada nest. Mamam lu sekarang lu zombie lu udah gak bisa ngelawan gue lu. Ayo keluar mati lu. Keluar mati lu ya. Mamam. Udah keluar mati lu. Udah pokoknya keluar mati. Udah nggak no debat udah. Keluar mati. Berani keluar mati. Udah gitu ya sekarang mah. Udah punya bredelan nih. Ini buat apa sih tuh max tuh? Udah full. Sterilizer kayak berry gitu tuh. Aku butuh berry deh. Medkit inventory full. Medkit kita pakai aja medkitnya. Kita ambil. Sini lagi nih. Ini ada lagi nih. Mana lu sini lu. Assalamualaikum.
Ah, nice, ada rek. Mana lagi nih Nes? Loh, ini ada orang. Ini bocah berisik amat lo, diem kayak lu. Mau mati lu? Nyari mati lu? Nyari mati dia. Dua Nes lagi cok ya. Ini bawah sini. Buset deh, sampai ngerangkak-rangkak gitu konsepnya. Assalamualaikum. Pokoknya sekarang mah dibarbarkan aja udah. Pusing. Mana lagi sih? Ah, itu dia kayaknya. Kayak di situ sih. Dilihat dari rumah-rumahnya sih di sini. Ah, kan ada itu. Kanan. Oh, oke. Craft molotov. Makan tuh Nes. Kanan juga ada. Kanan ada. Buset. Woi, ini apaan? Cok, astaga. Horde lagi kah? Goblok. Goblok banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Lu bisa gak sih nggak surprise attack gitu loh, horde-nya loh. Wah, makan dulu, makan di granat, makan tuh granat. Udah rata kan? Nggak bisa gitu, diem siap dulu kan gue. Astaga, tiba-tiba masuk rumah segerombolan gitu loh. Oh, tadi hajar gue. Lol. Dihajar emang. Lu masih hidup lu. Udah peluru tinggal dikit. Ah elah, kocak alarm. Sini lu. Nggak mau kesini ya udah. Kaget gua horde, makanya tuh tiba-tiba pada masuk rumah kan. Kirain aku mah cuma satu di kanan. Oh, kanan ada nih. Kirain aku mah satu di kanan. Oh, kanan ada nih kan. Sini lu. Emosi gua sama lu. Emosi gua. Emosi. Mana lu sih lu? Mati lu ya. Masih banyak juga dia. Apa lu? Agresif juga kalian ya. Hah, cupu. Mana lagi? Tiba-tiba horde ngagetin gitu loh. Astaga, gitu gini amat ya main game, dikagetin mulu. Nggak bisa craft lagi, coba. Sterilizer habis, rek habis. Aduh. Perkara horde semua adalah horde. Scrap, lumayan. Amo, boleh lah amo. Reload dulu. Lumayan, machine gun ammo. Ya, aku udah pernah kesini apa?
Belum sih ini. Dia udah pernah kasih ini dah. Kayaknya ya. Udah clear. Udah ya. Jangan ngagetin mulu ya. Oke. Komputer pak. Mal nih. Iya dari casingnya aja bagus pak. Monitornya aja nih yang kurang nih. Mousepadnya nggak ada nih. Kalau gak bisa main, hordenya suruh main. Hordenya suruh main. Ini apa ya lagi nih? Alarm clock. Buat apa itu? Buat apa itu alarm? Jam buat apa di kan? Udah lah ambil aja, nggak apa-apa lah. Sedekah. Scrap, please scrap. Please scrap please. Oke. WK. Dua horde loh. Ini mah pasti semua item bakal keambil ya. Oke, coba kita cek rumah sini. Heran orang mah. Lah ngambil barang orang sejak kapan sedekah? Aduh. Ada aja bencana. Oke, udah bikin molotov lagi. Granatku sampai habis. Granat juga bagus tuh buat jedar horde. Udah habis gimana pak? Udah ada clear dah. Clear dari mana? Ini masih ada. Begini. Bodoh amat lu. Ngapain sih lu? Lu juga ngapain sih? Lu nih. Ngapain lu? Nggak usah so mantep. Jangan bilang ada horde lagi ya. Nggak mau aku kalau ada horde kabur udah. Enak aja lu 3 horde. Oh, udah kelar. Tuh dia namanya horde killer. Ya lu ambil alarm clock orang terus lu bilang sedekah. Botol. Oke, lumayan. Assalamualaikum. Aduh, nggak bisa pak. Dikunci coba. Lah kesini lagi. Sebenarnya ada sih kumpulan item nih di mana ya? Nah di sini nih. Nah di sini banyak banget nih item nih sebenarnya. Bukan di sini. Di mana ya? Yang lawan Reaper itu loh. Di sini ya? Nggak tahu lah. Ntar ya. Tiap episode kekurangan item mulu. Horde-nya banyak banget sih lagian. Orang mah pelihara kucing, pelihara ayam, ini malah memelihara horde. Mana gak usah so mantep deh. Buset. Lu ngape? Oh takut center kau. Oh takut center. Lu nyerang, lu takut nyerang, heran. Awas aja nih sampai horde. Kalau kerucil nggak apa-apa lah. Awas ada. Kan mantep gak tuh?
Mana lagi satu lagi nestnya? Nyari ribut emang. Ada aja gitu yang spawn di sini loh. Siapa ini ngejar? Hmm. Hmm. Kurang-kurangin dah main beginian, game begini ada kurang-kurangin dah. Kayak ini dia. Nes terakhir. Hati-hati ya lu, zombie-zombie lu ya, hati-hati lu zombie-zombie. Mana ya sini? Wow, malah equipment nggak bisa beli lagi kan? Amam lu ya. Dah. Lagi yang satu di dalam. Bakar ya? Udah kebakar kan? Dah. Tapi enaknya ngelawan horde ya, kita dapat banyak bounty. Jadi kita bisa jual. Oke, dapat kerosene. Kerosene itu apa ya? Kerosine. Ini apa lagi nih? Botol. Nih lumayan nih botol. Dalam sini malah itemnya dikit lagi kan, dikasih 2 horde, itemnya dikit. Yang bener lah. Earning our keep. Aduh. Right north with Ricky. Aduh, kemana? Ntar dulu ya Ricky ya. Aku mau nyari item dulu. Aduh, ada aja datang ya. Motor mana lagi di motor? Item dikit. Horde 2. Horde 2 biji ya kan? Gak apa-apa lah, bersyukur. Tuh. Ini mayat-mayatnya nih. Aku ambil ini bounty nih. Bounty ke 200 ada kali ini. Tuh 1000 kali ini bounty. Paling 200 bounty. Tuh dapat terus. 13. Lumayan loh. Tapi ya memang seperti itu. Mana motor? Niatnya pengen clear nest, malah ketemu horde. Dah. Aku ini dulu lah. Ke base dulu, base. Bodoh, lu ngapa? Ini sih. Ada aja lo. Kelakuan lu. Kelakuan lu ya, nggak zombie, nggak orang. Sama-sama bikin orang emosi aja lu. Dah. Pakai palu nggak? Ngapain kesini? Nggak apa-apa. Item tambahan. Lumayan. Dah.
Bagus lu ye. Ngeliat udah bersih dari zombie lu dateng. Apa nggak meledak? Kan bukan ininya yang ditembak, akunya yang ditembak. Aku mau beli saddle bag supply sama ammo, beberapa ammo. Pertama-tama kita bakal pulang dulu lah. Ambil beberapa item yang ada di situ. Kan semisal kena, iya dong, meledak dong. Ngantuk loh. Tiap hari rebahan aja. Live streaming main. Kok kesini? Nah ini kesini kocak. Tuh tinggal 17%. Udah yuk. Perfect lah tadi fightnya itu perfect banget. Walaupun item habis. Giliran seloka, giliran sekolah pusing banyak tugas ya, mendingan gini lah. Tapi sebenarnya yang YouTube tuh ada enak gak enak sih. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Semua ada enak, ada enggak gitu. Scrap aku repair ini aja. Main nih scrap. Setuju, buset datang-datang setuju nggak tuh? Tiba-tiba setuju. Ada item lagi. Oh ada tuh. Ini apa, baseball? Enggak. Ini apa dah? Oh, ini buat molotov. Udah nggak ada molotov, udah nggak bisa buat lagi. Nah, bandage bisa buat bandage 5 fullin. Ini health cocktail nggak perlu. Udah yuk. 17 apa tuh? Kopi luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Fancy. Ini dia. Ini ya. Iya betul ini. Setuju ya. Si pria baru bangun nih lo. Malah iklan. S1. Nah, ini banyak item di sini nih. Ayo. Kita kolek item dulu. Kau biarin. Banyak item deh kalau nggak salah di sini. Itemnya banyak banget tuh kan. Udah aku tandain yang banyak item. Nih bensin taruh dekat motor aja. Tuan Putri yang agung. Apa tuh? King Bolet. Apa tuh, jamur? Yuk, ada sterilizer sama rek. Lumayan. Banyak kan item di sini. Tuh, ambil semua.
Kaleng buat apa itu kaleng? Mana lagi? Ini dia. Ini scrap, nggak butuh scrap. Juga udah 100%. Sayang kalau ininya rusak nih. Gear ini nih. Sayang aja gitu. Ini ada alarm. Iya loh. Alarm. Buat apa itu alarm? Ini nggak usah pakai kapak. Masih banyak. Banyak banget. Itu bensin nggak perlu. Ini berry. Black currant lagi, bukan berry. Aku butuh berry. Ini kah berry? Bukan. Ini buat crossbow. Tapi aku nggak pakai crossbow. Sana. Naik item bro. Main bro. Kita panen dulu di sini. Banyak banget itemnya. Banyak scrap ya. Betul sini. Udah. Nah ya nggak ada item lagi ya. Oh situ ada. Paku. Cuma paku. Tuh golok. Ayo udah nggak jadi udah. Udah kelar. Lumayan dapat banyak item. Dan aku mau ke Iron Mike. Tuan Putri yang agung. Tamatnya sih masih lama ya, apalagi aku suka jalanin misi-misi side quest gitu. Coba pagi-pagi hujan ya. Enak tuh pagi-pagi hujan, Indomie, susu atau enggak kopi. Enak tuh. Menghayal terus. Ngayal aja terus lu. Yuk. Deacon. Aku Deacon loh. Masa kamu kalian nggak kenal Deacon? $11.000 pak kita di Iron Smite ini. Kita bisa beli apa aja. Tapi trustnya belum dapat, kepercayaan. Suka nggak udah. Kurang cepat tapi itu tangan. Coba kita cek bounty kita ada berapa. Bounty, nah ini dia bounty di sini, toko bounty. Kan 2 horde tuh. Kita cek ada berapa bounty-nya. 200, 300. Widih. 297 sama 13. Gila. Ya. Ntar aja ya, Bang. Kalau saya masih kaya nih. Sudah baik kamu. Good one. Suppressor. Oke dah. Oke. See you around. Apa lu? Oh bisa buat nice. Stamina cocktail itu sih. Wah. Ricky Patil. Ya lu jual lah biar tambah kaya. Jualnya nanti di Koplen aja. Di sini duitku banyak banget 11.000.
Kalau di Koplen kan aku miskin tuh, di Koplen tuh cuma 2.000 apa 1.000 apa 3.000 ya. Kalau di sini aku kaya. Kalau di Koplen tuh, ntar aku jualin sono aja. Kalau di sini kan aku kaya nih. Di Hot Spring juga aku kaya. Di Koplen aku miskin. Dan Koplen ada beberapa upgrade yang penting juga. Ricky siapa? Ricky ini tangan kanannya si Iron Smite, kayak drifternya loh, yang berjelajah di Iron Smite ini. Ricky Patil. Ricky RIKKI. Itu dia. RIKKI. Ricky Patil. Seriously, where we headed? I got a job for you. Crap anymore than Schizzos. Come on, I'll show you. Mike told me what to do. About how if we seal the caves here, we can stop the hordes. Never said it would stop him. It would slow him down. Easter egg kah itu kah? Nih, I just thought that ini. maybe you decided to stay. Nah itu dia tuh. Easter egg kah? Is that what you thought? Hey, back in the day, I did my Easter egg share of yang things. apa biasa, yang balon-balon tangannya bisa gerak sendiri, itu balon angin. Makanya gue kira lo orang Jawa. Sumpah logat lu tuh bendok kayak Jawa banget ya. Ya ke lingkunganku mungkin Jawa. Ya lingkunganku Jawa semua pak. Kalau lingkungan Sunda mah setahun sekali. Kalau pulang kampung kan ke Tasik, itu baru lingkungan Sunda tuh. Kalau di Jakarta kan Jawa semua orangnya, Betawi. Tapi kebanyakan saudara-saudaraku Jawa semua. Makanya aku bingung aku orang apa tuh, aku nggak tahu. Ricky, look around. If you're on a respirator out here, you're already dead. Susah pisan, iya gitu. That's what I thought. See, we haven't had power for almost 2 years, but the transformers and the lines, they all check out. Well, at least they do here. I want to ride up north. Wah, check out the daerah area sama Bu just to Lilis, see Bu why Lilis, it's shut down. Bu Lilis Prakarya. That's Schizo's job. I don't need an escort. Emang You Tasik lived up juga dia. there, you know the area better than anyone. Aku kampung apa ya? Deacon, you asked for Ada info, deh right? namanya. Now I'm asking for yours. Okay, good. I'm gonna go grab Iyalah, some- ye. No, we're going quiet. We're gonna cope and spin. And would have been something's crawling. Rippers and scumbags and God knows what else more. Now you know what that means? I mean more attention. No, no, we're doing this. Iyalah, coba aja lu tanya. Tanya nggak ya? Fine. Okay, let's go. Look, Ricky, I gotta ask. The other night, from Would I shot you in the face? No. really? Huh. Look in your face. I would have taken you outside first and then shot you in the face. Okay, so you wouldn't, want to get blood all over the infirmary. Not exactly. Masih dikasih tutorial nembak loh. As long as nothing goes wrong. Oh, what can go wrong? Following you? Nggak ada gitu motor NMAX gitu Just zaman follow the gini. route that I marked on your map. There's some marauder camps out there we want to stay away from. Tuh lihat tuh. Got it. Storageku cuma satu, Ricky gede banget. Same as everyone, I guess. When shit went down, I was 100 miles from home. Time I got back, everyone was gone. Where are you from? Ya iyalah biar nggak miss. Work in the city, couch Ya surf, ntar aku go tanya. home on weekends.
Aku nggak mau nyemplungin motorku ke air lah, udahlah. What was it like over there? I mean, how did you get out? Cemplung juga motor gue ke air. Lu gimana sih si Ricky ini? Udah tau motorku nggak water resistant, makanya dikasih tutor nembak. Oh, iya ya. I heard they nuked it. Makanya padahal mah aku kan ini kan udah berapa tahun main game tembak-tembakan dari zaman PS2. You and Addie. Zaman PS2 tuh TK. I didn't know. Dulu tuh game tembak-tembakan yang pertama yang aku mainin, dan game Guess it pertama never yang came up. tembak-tembakan, game tembak-tembakan yang aku mainin dan tamat itu Time Crisis 3. Time Crisis 3 udah itu seru banget. Time Crisis emang jangan lu bahas. Good luck with Time that. Crisis 3, terus Time Crisis 4. Time Crisis 4 tuh di time zone, nggak pernah tamat itu, cuma nyampe chapter 1 ya, cuma sampai chapter 1 doang. Look, I appreciate you going to bat for me and Boozer, Iron Mike. Ntar lagi ngomong tembak-tembakan malah nyambung ke ya ilah, lagi baca komen. Ntar lagi ngomong tembak-tembakan malah nyambung ke They never sono. had any reason to. Hmm. Wait, you said that he already told you about it. Aku kan ada bus ya, ada nitro. Sherman's camp. It is. We didn't have much of a choice. I had an idea about sealing the caves, keep the hordes from coming through. He knew where the mining claims office was. We picked up some maps. He's going to track down some explosives. Riding with you now, aren't I? Jesus. Okay, you got me. Hmm. Nothing, Ricky. Nothing happened. Just no, nothing happened. You know, I didn't say anything. Like you said, he's a pretty tight-lipped guy. Mau kemana sih kita, Ricky? Ini lokasi horde loh. Ini udah aku matiin nih horde di sini, Ricky. Santai aja ya. All right, dam's coming up. Take it slow near the gate. No idea who or what might be living there. Berliku kehidupan jalannya. Kayak ini camp siapa nih? Camp orang juga nih kayaknya. Aduh. We expecting trouble? And if you run into anywhere calm, Si apa? I'm gonna check the outflow. Si Deacon berharap kalau ada musuh atau ada masalah gitu. Kak, yuk. Ya dek. Ya dek nggak tuh? Keep your friends close. Ini masih bedungan. Ini bedungan apa? No. Hey, this isn't right. There should be more water flowing out right there. yeah. Oke. Yeah, and you hear that? What? Exactly. If the turbines were running, you'd be able to hear the hum of the lines from here. Oh. What happened there? Di ini aku nggak nge-lag ya. From coming in. Hordes of refugees or hordes of freaks? Adek. How you figure men might All right, come on. I'm gonna check something out. Bau golok gak tuh si Ricky tuh? Datang langsung like. Wah iya tuh. Zombie nggak tuh kan? Ada zombie nggak tuh? Ah iya kan benar. Ada suaranya. Tapi bocil-bocil doang sih. Item, lumayan.
touch this. Hah? Come on. Okay. You feel anything? No. Exactly. If more water was flowing, the turbines would be vibrating. Come on. Alir pas turbinnya bakal geter. Up this way. We're going all Listrik the way up to the top. amat lu. Following you. See these pipes? They're called the penstock. Water pressure builds up from the reservoir and is Oh, stick yang bener lah stick. concentrating before it flows. It goes right through to the turbines. How the hell do you know all this stuff? I had 2 older brothers who were always fixing cars and shit with my dad. He got me a job at Boeing when I was only 17. I was going to school part-time to become a mechanical Gitu engineer when mantap. shit went down. You ever see him again? Your dad, brothers? No. Come on, over here. Well, this is gonna be fun. So now what? Wait, what's going on? What are you doing? Berenang kah? We only rode together a few months, but in all that time, I never saw you volunteer for anything. One of us has to jump down there and clear the intake. So, I'm up. Oh, but you can Cacat stand in. anjrit astagfirullahaladzim, ya Allah game tolonglah, astaga, lu renang doang ya. Let's go. Untung nggak ada apa-apaan. Dah. Yeah, it's pretty mucked up. I think I can clear it though. Oh, kita harus cek turbinya. See if it's vibrating at all. Lawan zombie nih kayaknya nih. Atau nggak lawan siapa nih? Soalnya banyak coveran gitu. Paling datang gitu. Ini ciri-ciri game. Nih kan ada coveran gini kan. Nih di sini juga ada coveran. Tapi nggak tahu dah. Getar. Enggak deh. Nggak ada coveran, cuma satu doang itu. Pas Roba datang langsung nge-lag. That vibration? Yeah, but the power lines are still dead. What? Man, well, it couldn't be that easy, right? All right, come on, let's check out the transformers. Berarti si Ricky ini masih muda ya? Masih lah 20-an, Dad and your umur 20-an. brothers, what happened? Maybe, aku juga nggak tahu, nggak pernah cerita On the way dia. back, I tried calling over Nggak pernah ketemu ibunya juga dia. By the time I reached the house, it was deserted. The entire neighborhood was deserted. There were flyers everywhere. Pundak pegel ya? evacuation orders. I went to the closest refugee camp, but it was overrun. Everyone It was dead. overrun. Jesus, Rick. I'm sorry. Yeah, it was a long time ago. Nggak bisa nembak lagi dah. Pengen banget ditembak gitu. Kiri juga ada, coba di atap-atap. Walah, chill. Mana? At least Mana? I was reading the lines myself. Any idea what's wrong with you? No, not a clue. Well, it might be a short in the turbine junction boxes, so let's just go down and check it out. Okay? All right. So, what's with you and Schizo? It seems like you're always on the verge of ripping his throat out. A few months back, Eddie and I caught him hiding outside the cabin while we were bathing. What? He's peeping Tom. I told him if it happened again, he'd find out that my gun is bigger than his. Jesus. You know, if Addie was there, Schizo probably wasn't looking at you. It was all I could do to stop her from murdering us. Ouch. Ya iyalah, Rafa udah kabur, makanya tuh dia yang minta, dia yang kabur sekarang. Heran aku. Here, boost me up. Ayo. Bukannya dia like. Udah 3 tuh yang like, gak tau siapa tuh. Come on. Terima kasih. He's right around here.
Nice, 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 nice. Smelled it more than a couple. Zombie nih kayaknya. Bukan nice. Stay close. Wah, kesempatan di Deacon. Jangan gitu dong. Anda ya. Anda menggiring opini sendiri Anda. Nyalain lah sentermu. Si Ricky nggak ada punya senter. Item. Ambil dulu bro itemnya bro. Sia-sia bro. Sabar ya Ricky. Cari item. Aku kurang nih itemku nih. Nah ini dia. Bandage kita pakai aja. Kita ambil. Lumayan sabar Ricky. Item banyak nih di sini nih. Wah, kesempatan di Deacon. Deaconnya gitu loh tulisannya loh. Deacon, Deacon. Wah. Udah sepi apaan sih. Udah udah loh nggak gitu. Lah, tiba-tiba di sini. Nest. Haruskah kita membakar nestnya ini? Oh iya bener. Burn it down. Sabar bro. Ini banyak item nih. Goblok lu bakar aja lu. Ah, pistol doang lu ya, senjata lu ya. Beredelan gini dong. Mamam lu kan ketampol sekali. Nggak apa-apa udah yang kuat dah. Laki bukan. More up here. Laki bukan. Gelap apa? Gelap banget tuh. Light her up. Light her up. Here I come. Ready. Ada lagi. Wah, berdua doang. Udah dong. You good? Gelap-gelapan tuh. They really don't like visitors much, do they? Nggak ada zombie, nggak aman. Well, they better get used to this shit. Takutnya You know ada orang what? As of ketiga. today, I'm claiming this for Lost Lake Camp. All right, let's check the junction boxes and get the hell out of here. This is it. You ready? Yep. WK. Yes. Houston, we have power. Nice work. Zombie nih. Come on, let's find something to block the door, and I don't want it to come. Vibesnya sih ada bakal perang ya. Are we gonna be here in a month? What? No, I don't know. Opini macam apa ini? I'm just fucking with you, Pete. Come on. So, why'd you ask about my dad and my brothers? Return to your bike with Ricky. Ah, kan? Kenapa harus ada bacaannya tulisan with Ricky-nya gitu? Game. Semoga nggak aneh-aneh ya. It's fine. In fact, it reminded me of something Bikin ambigu. riding together. Iya udah iya. Udah pasti together kok udah bersama udah. We're riding together udah. Hey, Iya. Lu hai. hey, you never asked why I stopped riding with you and Boozer. Was I supposed to ask? I already Senjata knew why. hentakan. Iron Mike's bullshit. God, Ricky, do we gotta do this now? We have been riding together for, I don't remember, a couple months. Cok. Rusak cok, astaga. Jangan gini lah. Biko, lu gimana sih?
Dan ginilah astaga. Ya ampun, sekarang role support apa raser udah support. Aduh. Semoga nggak ada yang aneh-aneh ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udahlah, di game. Ada aja kan kalau perang-perang aja gitu kan enak ya kan. There was this woman, and I remember it really clearly. Lu jarang AWM kak. Iyalah lu ambil mulu AWM. He was really smart. Remember how he was so smart? I swear I thought he was gonna bring a board. Kan gua bilang, apa gua bilang. Anyway, he thought everyone was asleep, and you were sitting outside by yourself like you always did, and you were staring at something. Ah, ini cerita positif, cerita ini cerita. Apa aku bilang? Oh, Please. minta foto. Udah ambil aja yang penting boy ya. Ah iya, ternyata This is when I knew What'd you know? that I didn't want to end up like so many of us here, with trapped in the diakhiri past, dengan running from it. ternyata enggak. Forward. Dari percakapan dia enggak ada mengarah ke situ ya. Udah santai. Enggak ada dari percakapan mereka sih, enggak ada yang mengarah ke situ ya. Kan udah aku bilang pasti perang ini. I saw the mark on his back. We're from Lost Lake Camp. Iron Mike has a treaty. Gebrek si Ricky ya. Dipancing loh masih Ricky loh. Kurang ajar. Sniper nggak tuh, headshot 2 tuh. Well, you assholes are kind of far from home, aren't you? Why don't you drag your ass back to Iron so you can find the shithole you crawled out from? Ah, shit! I'm hurt! Iron Mike has a treaty, goddammit. Listen to me. Far north, aren't you? Huh? You don't want to get too far away from Carlos, do you? Udah segitu doang Reaper. Cupu. Lagunya sih masih tegang ya. Tractor. Ada lagi. Kiri ada. Kanan juga ada deh. Lagunya kayak lagu apa nay? Lagu Mission Impossible. Ricky lo yang bener lah. Mana sini? How about we just leave you here to bleed out, huh? Make all the freaks out here happy, yeah? Huh? Isn't that what you want? You can all just go straight to hell. Set, itu yang ini ya? Yang machine gun? Oh iya dong, yang machine gun. Machine gun lawan machine gun, sini bos. Jangan situ doang yang pakai machine gun. Nih bos. Sini lu. Adu badan kita. Mati kan lu gitu doang. Cupu. Yang benar-benar aja lah bro. Ini lagi sosokan. Mana lu? I think that's the last of them. I've seen River down. What the hell are they amped up on?
Back in the day, dealt with a few tweakers who acted like that. I think they're on PCP. Zero hit. One of them. Sterilizer full. Udah full. Udah pada full dah. Dah item dah, nggak kekurangan item lagi aku dah. Sterilizer full, semua full. Rek sih, rek aku butuh rek juga. Tiba-tiba ada Reaper, heran Reaper mah. Meninggal kok. Jangan main-main kalau nggak mau mati muda. Mati muda. Aku suka bodyku yang mama muda. Lisa, what? This was clutched in one of their hands. What happened? Did you guys have a run-in, you and Boozer, with the Rippers before you stole the antibiotics? There's things I did. I'm gonna compare what I did. Canda muda. Come on, let's go. Udahan lah abis ini misi ini ah. Ntar dulu ya. Iya, sabar Ricky. Ini ada ammo nih di sini. Kamu nggak mau ammo Ricky? Oh iya, kan kamu peluru kamu kan unlimited ya, sama. Kalau aku tidak unlimited Ricky. Tuh, aku harus reload. Kamu mana ada istilah reload di hidup kamu? Nggak ada kan Ricky? Iya. Ah, nggak asik nih Deacon sama Ricky. Emang maunya sama siapa? Yo, maunya sama siapa yo? Kalau taunting si Ricky. How'd you end up in the MC? Belongs part of a forward unit working with the Northern Alliance. Shit, I didn't know you were in the army. Why were... You want to hear this or not? Ya Allah, 100 komen cuma si Pico doang. Sama si Rafa tadi beberapa kali. Sama si Muas tadi. Berlika-liku. Hey, guns? Ayo Pik, live streaming juga Pik. Really big fucking guns. Our Humvee exploded, went over a cliff right into the Hari. You know how hard it is to drown in Afghanistan? It's hard. The place is one giant goddamn desert. Anyway, I was thrown clear. When I came to, Nggak bisa freestyle nih ya? the Humvee was upside down in the river. I swam out to see if anyone survived. I pulled Nggak the bisa body freestyle. back to shore. Harus lebih kenceng kalau mau freestyle. Doain aja punya laptop bagus, amin. Pakai HP juga bisa Pik. Pakai aplikasi Omelet Arcade apa pakai Streamlabs ya? Gua langsung beli Elgato. Iya, mantep Deacon. Motor elu adalah betulin di basecamp aja. Bayar dah, duitku banyak ini. Kan biar lebih bagus Elgato. Elgato kan harus dari PS, dari HP ya. Bisa dari HP bisa. Sebenarnya fungsi Elgato kalau sebenarnya game di HP-nya pakai grafik smooth ya, Elgato kayak mirroring gitu loh. Buat mirroring, gue sekalian recordnya di laptop. Ya itu pakai Elgato. Oh shit. There had to be one, right? Iya kan gue pakai Ultra. Oh iya. Mantap emang. ROG nih HP-nya nih. So no hot shower tonight? Aku pakai standar loh. Okay. But I want to show you something first. It's been a long day. Come on, you know a lot about the freaks. I just want to show you something you might not know. Come on, we're out here anyway. Shit, okay. Let's go. Si Ricky ini ngajak ke tempat loh. God, like I said before, would I stop
Tadi ke utara, sekarang ke I don't know what you mean. I mean, why do you still wear the cuts? You and Boozer, it's not like you're trying to recruit anymore or staking out territory. Now, tadi ke You utara, guys I worked with at the plant wore colors sekarang on ke weekends. I asked them selatan. about cuts. They said they wore 'em as way of saying, fuck you, Yang bener-bener to, aja lah I don't Ricky. know, cops, authority, the government. So what are you rebelling against? whatever's left. Look, we wear it because we wear it. What do you want? I mean, no idea about Boozer, but I ain't trying to say shit. It's just cut. That's who I am. I've done a lot of stupid shit in my life, but joining the MC, well, let's just say that it's one of the few things that Belum kelar ngobrol udah nyampe. Malam ini malam. What are you doing here? I've seen the Nero death trains before and the roads. Not like this. Wow. What the? Itu banyak banget. They say those old machine buildings that you come out every night, someone's reading them. What? You go back inside and Aku pernah ke tempat ini. Ini tempat yang di trailer nih. Di trailer, ini tempat yang ini nih, paling susah horde-nya. Katanya sih ya. Horde paling susah di Days Gone. Ini katanya. open a hornet's nest. Come on, let's get out of here. It's getting dark. HP aing cuma Realme, sama aku juga Realme. Oke di situ ya berarti. Ya kan bener kan, aku yang dari sini lurus rel kereta ke sini. Buka map waktu itu, aku pengen buka map. Aku live streaming juga kok beberapa hari yang lalu. Really? Tom? Alright, let's hear it. Wait, let me guess. You saw a Nero helicopter. Wait, how did you know about that? They've been spotted a few times, all over Lost Lake. Shit. Why do you care? It's not like they're here to help us. From the sound of it, they shoot on sight. I don't care. Oh, sounded like you did. Jadi mereka ngobrol lewat radio. Boleh. Jadi di motor kita tuh masing-masing ada radio gitu. Oke, balik lagi ke camp. Siapa nih? Eddie. Nice to see you too. Yeah, well, Skizzo said you and Deacon took off, and I was worried. Abby, I'm tired, okay? Oh, that's gee. Thank you. Just let me know when you're ready to talk about Transformer. I'll be around. Shit. Si Deacon ini dulunya nggak begitu loh, nggak ada What is your problem? apa janggutnya, kumisnya. Dulu mah masih muda, cakepan. Hey, I'm sorry. Tatonya dikit, itu udah banyak banget sekarang It's tatonya. not like you to just take off without talking to me. So that's it? Jadi katanya Ricky diomelin oleh si Eddie. Katanya kalau mau keluar harus bilang dulu, izin dulu. Itulah anak muda. Aduh. Story mission, I remember. Sama si ini aja lagi, sama si masih ada. Ini horde ya. Ini horde. Udah deket juga ya horde-nya ya. Kalau main bilang dulu, iya. Ini horde. Terus ini ada camp. Misi utama ya, mau nggak mau kita harus ke misi utama sih. Ya kalau nggak ke misi utama ya kita ngapain? Udah kebuka semua tuh, lihat tuh. Tuh udah kebuka. Cuma tinggal beberapa Nero aja nih.
Ini juga belum. Dan di sini ada orang sama horde, jadi sulit. Dan ini juga letaknya di puncak gitu tuh. Jadi kita masuknya harus lewat belakang sini baru masuk. Nih lewat sini, jalan sini nih. Kalau dari sini nggak bisa, cuma satu jalan masuk. Dan di bawah ini, di bawah camp ini, di lorong di goanya itu ada horde. Itulah aku males. Lagi perang gitu kan, diserang sama horde dari bawah. Aku di sini, horde-nya naik lewat sini. Setibokong. Depan ada orang, belakang ada zombie, ada horde. Udah deh, segini aja. Udah lah.